पाउचरे यमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी असुमरान को नथेसी थंगजौ हाना पाइसी हाइबा लेगांगने इम्फाल रिंग रोड चेंबर चीफ मिनिस्टर बिरेन हाउदोखरे मणिपुर लेगांगासी अहलमन की पाउरौदा खुल हौरबदी असुमरान को नथेसी थंगजौ हाना पारग इल्लु हाइबा अदुगुंबा लेगांगने हौजिक मणिपुर थुगाइनब होनरिबसी माइसुकफाक बाखलोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे मणिपुर लेगा की PWD ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेंथंग मखा लुपा क्रो लिसिंग बगसदेट उम्फुगा दरुक चंगना पाइकदगदबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट की लंबी सेमबगे थावक ngasi तगेल खोंगपान मनिंग लेकाइदगी हौतोकलदुना चीफ मिनिस्टर ना हाय कुमजा लिसिंग अमगसापत मरफुद्रा निथोय मरफुद्रा हुमदोइद थोखिबा कांग्रेस की हिरांग सही तरे थियन वखल तानदबदगी मियोय लिसिंग अमरुम थवाई थाखि सही लिसिंग अनि की पुवारी लेबा इफा इबोसिना वादा ngakलाga थमलंबा लेबागसिबो थोगाइनदब खनब कांगबु अमग लेगागसिगा लान थेंगनरी मखोइन होनरगलिबा थौरांग माइ सुकपाक पाकलोय सिंखोंग सिंग्यादा संट्रेन अमदि स्टेट फोर्स मसिंग यामना थमली मियामसु तंपाकते इरांग हौबो तोकपिरो मणिपुर ngakपना लेगा की थौरांग ओइजगे मदुनतना वोट काहुदब कांगबुना इनसिलगा रैली तौबा तोकपिरो अखोय मतोइन फुनसिनसी अखोय मसल खनब मतम नते यंगनब लेबा मफमदा लान थेंगनसे पेरीफेरी सेक्युरिटी मतिक चना डिप्लॉय तौरे मसी तंपाकते इरांग हौरबदी तंपाकदा अमुक थोरकनी मरमदुना यारिबा मखै तंपाकते इरांग हौरिबसी अखोय मवाखल तामिनसी अखोयगा लानथेंगना दुइसी कनानो हाइबसी मुन्ना खंगलका थबक तौमिनसी चीफ मिनिस्टर ना मखातना हाय MLA हाइबसी मियाम की अवाद अफा यंगसिनबा ngamba अदुबनी ngaiki wajaw nganglaka थबक तौदबा मियदो मियाम की भिउत नते मखा तारकपा पाउदा CMST की कानबा मफुंग फाना फंगबा ngamdre मणिपुर की लेट लारे मियाम अना अयेक नंगलप मतमदा मतेंग खराद ओरबसु पांगनदबगिदमक स्टेट लेंगना कुमजा लिसिंगनी तारागनी पांदा हौदोखिबा चीफ मिनिस्टर के हक्सेल की टेंगबांग CMST हेल्थ स्कीम मसी फंड की अवार्ड बलेरप्रे स्कीम मसी की कानबा ngasi की मियाम मफुंग फाना फंगबा ngamnadre स्कीम मसी हौकिबा कुमजा लिसिंगनी तारागनी पांगी जनवरी कुनगा मथोइदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की आहान बलेखक मतमदा हौदोखिबनी लोइनना सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस की मखादा लाइरब इमुंग की मियोइसिंग खनगलगा मियोइसिंग अतुना हार्ट किडनी सिंगली नाउरी लिवर कैंसर मैना चाकपन सिंगबा अनाबा मखल खरा असि यारोप मतमदा सही की ओइना लुपा लाखनी मतेंग पीनदब हौदोखिबनी मसिगी मतुंग कुमजा लिसिंगनी कुनगनिथोय की अप्रैल 3 स्कीम मसी हेना चाउथोकंदुना सही अमदा लुपा लाख 5 फावबा पीनदब ओनखटकी अदब स्कीम मसीना प्राइवेट हॉस्टल क्यामरोम कौंसिलुबदगी सेलदोंगी अवाबा क्यामरोम मायोगना भावरकले हिरम मसिगी मतंग द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मणिपुर स्टेट चैप्टर कुमजा लिसिंगनी कुलुमदोगी अगस्त 10 चीफ मिनिस्टर अईब सेरोल थादन स्कीम मसीदा हॉस्टान सिंगी पन्नुदा लेरिबा सेनफमसिंग पिथोकपिरकनबा हाइजखिबा लैख्रबनी मसीदा सुनतन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वनसु सेनफमसिंग पिथोकपिनबा दागजनखि लोइनना प्राइवेट हॉस्टान सिंग असिगी बिल सिंग असि हौकिबा था मंगारोम असिदा पिथोकपिदना लैरे मखा तारकपा पाउदा आनंद मिहात फिलिप अमसुंग हेमखोलान SIT ना फॉर्मल अरेस्ट तौखरे मोरे पुलिस स्टेशन की कस्टडी दे लेरखिबा फिलिप के खोंगसाई अमसुंग हेमखोलान मादियानी SDPO सिंगथाम आनंद कुमार मिहात गमरी लेनना पुलिस की SIT ना फॉर्मल अरेस्ट तौखरे पुलिस ना फिलिप अमसुंग हेमखोलान अनिबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांग दंगासी स्पेशल जज NIA इम्फाल वेस्ट मणिपुर की कोर्ट फुथोकी SDPO मोरे CS आनंद कुमार मिहात गमरी लेनना मोरे पुलिस स्टेशन लौखरखिबा FIR मरी लेना मिहात अदब थिजिन सेमखिबा SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की माइकैदगी मखोय अनिबो फॉर्मल अरेस्ट तौनदबगी प्रयास तौरखि पुलिसना फारबा फिलिप खोंगसाई सही 94 अपोकबगी मिंग लेखिरबा मार्क्स खोंगसाई न्यू मोरे वनबा एडमसो हेमखोलाल मादे सही 35 अपोकबगी मिंग लेखिरबा ऑनकोलुन मादे के माउलसंगखोल मोरेबो SDPO आनंद कुमार मिहात का मरी लेना मोरे PS न लौकटबा केस अमदा फॉर्मल अरेस्ट तौनबा प्रयास तौरखिबनी कोन एप्लीकेशन अदु रेजिस्टर तौफग लोइदना एप्लीकेशन अदु की हियरिंग सदगी स्पेशल PP की माइकै दगी एक्विस अनि अदु डिस्ट्रिक्ट पुलिस टेक्नोफल स्पेशल कमांडो अमसुंग मंगासोबा IRP की कांगपु अमदा संसान स्कूल ग्राउंड एटेक चथदुना SDPO मोरे सिंगथाम आनंद कुमार हारखिबा थौदोकदा हाकथेंगना चेनबनी मरमदुना मखोयनिबो वांगपोंग सथबगी तंगाई फदबा लई हाइबो वफम थमखि स्पेशल PP न थमखि वफम अदु कोन कुपना तारबा मतुंगदा केस अदुगी मदांगदा आइवोदा निंगथिन इन्वेस्टिगेशन चथबा याननबा एक्विस अनि फिलिप अमसुंग हेमखोलाल अनिबो फॉर्मल अरेस्ट की अयाबा पीखि
mari leibasna equis as ani asibu apiba matamgi manungda mari leina court of photokna basu khangan baga loinana application adu dispose tauki margasida kuki na ngarang su kapsilakre Nampol police station ki manungda leiba laibram bakha laikai phaningda kangpokpi district ki manungda leiba kharamkom amasung idhizang da ngasi nungthil pung homrom tabadagi athengba phawda afava makhal ki khulai sing chin aduna chen kuki narco terrorist na nomi round kya kapsilakpadagi kunja sing safagada pampham sing da lanjenakre kuki sin nongmai kapsilakpagi thakdok asi ki matang da pen da bawafum kya phongdok tuna devso ko volfa aman hai haripa mafum asta hauki pa matam khara gi mamang da su kuki militant sin nongmai round kya kapsilakpagi thakdok thoki balaikre masigi makhata na ngasi su kuki sin nongthil pung homlom da afava makal ki khulai sin aduna nongmai round kya lepalai dana kapsilaki fani mafamasi kuki ki khul sing ka yamna nangna pa mafamni mafamasi ki singkhong da su GR lairibani adubo afama makhal ki khozu khulai sin aduna kuki sina nongmai kap tarakpa matamaduda GR na karisu tawdana lairaga double barrel paiduna khulnga chariba aihoidana karigi nongmai kap ni banu haiduna akan bawa fam kaya haiduna heke kehan ba asi pende GR na mitai misam aikhoi ba kuki militant sing daga ngakpi sen bibak ngamloidabo oirabadi mafam masidagi makhoi loina hanbigro aihoina sirabasu khulnga chawrage hana fangdokhi education SK office so lonsen kre Sahi khara ki mamangda cabinet lawwa warip ki matungina school education director hitna multitasking force ki post khara lawna nabagi saging pang thokraka huju phawda masigi result lakthok tabagi mayokda semkhiba JS na ngasi lambel bad leiba directorate asigi office mamangda worker khongjang changsin khiba loina da loisang asigi office so losen khre hairi JS ki secretary license ibom chana phongdo khibada result assist chief minister masamang haidok lagani haikhraga ngasi phawda namsinduna thamba yaring de democratic oiba khongjang changsil labaso tabirakdabagi office so lon bagi fireb lawrokpani candidate listing kungadari ki manungda chada marfudi es bar ohellaga anubab mi lawnadabagi hainabi oiriba lenga ki aron ba thawrang sing khodak de lepkadabani hairi kaibul lamjawda namit marini chupna chatharakba drive da langda thuramba ahingba sa taruk asibat tara ka manga phang bangam khe Kaibul lamjaw national park da sadan ba kya na lang thak tuna mamal yam lava lamdaki sa sing adada gam leitana fare habigi pau fangbadagi aram bai dengol village volunteer amadi forest guard sing na tha asigi kun gadaruk dagi namin marini chukna drive sa tharak pada langda thuramba ahingba sa taruk amasung asiba sa tara ga manga fangbangam le hairi driver sigi makha tarak po idang asi su national park asigi manungda leiwa sangom kerkhong dagi kharsa hum langda thuramba dagi kan bangam le Karsa amagi phibam luri national park asigi sa usek sing kanhana bamakha dana drive sa thagi gani sadan basing ki khongul liba lepri athu matam da sadan basing phagalaga ak bajarak piragani hana arambai tengol gi thawmi sina fongdorakli arambai tengol gi unit 7 unit 25 unit 39 unit 6b amadi unit 35 ki yamlapa members sing ngasi kaipul lamjaw national park asigi tongan ba mafam sida national park asigi aro zone 2 oriba Bidiasandra amadi forest guard sing jauna park sana sathagiba driver dogi ayuk pung tara makhairom tarakba adwaida kharsa ahum sadan basing gi langda thuraga masa jamna chota leramba thengna kibani kharsa ahum adu arambai tengol gi members in langda gi laktoraklaga puraklaga veterinary doctor sing da check up tawon gre kharsa sing adu hojik masa jamna chonbana maram orga park asida hojiki oinadi Tadoki pada kudung tiba oigada pada masa fakat nanaba Indonesia pada leiba veterinary office da punanava forest officer sing da arambai tengol sinakre sa sing adu na masa fakat laba matung amuk baga sida tadok halagani hairi ngasi gi drap adu da sadan basing halaga sadong pukrava sagi saru sayang amadi patapum dharava sa mari gi haksang gi saruk sing chu phangbangam ki loina na sadan basing na thaklamba lang humfu yan basu arambai tengol na lakhatre Arambai tengol gi mekei dagi fongdorak bagi matungina kaipul lamjaw national park manung da arambai tengol gi lusing purel korongwan ba kuman gi miyeng makada arambai unit 7 6b 39 35 25 amadi village volunteer gi oiba combined team amananga si marini san ba drive sa tabada yamna thamoi sok ba mawangda sa abik ba ama yauna langda sa ahum thuram ki adu balai bak pa badagi hingna kan bangam ki luba manam yang sangli habagi akiba amata yawdana kaipul lamjaw National Park asigi manung da sadan basing leptana satharakli pa thawng asi yamna thamoi sokna nungai jade karigumba arambai tengol sadan basing thengna ba thoklabadi thengna ba mikupta sakma yegloi maruma pang warbasu hakpa serak pi gane forest di ba mangi nakal gi sangai kandaba nakal dagi sangai kandaba yade habagi wakalon ka loinana forest staff sing da wadiva pozai sing asi athuba da pibi rago adrabadi
डिपार्टमेंट की मथक्तसु अकनबा मियंग चंगलगनी हाइरि मखा तारकबा पाउदा vaginal wash toina sinabana laina kaya pokalakpa yai numit darani dagi hena sangdana sinarabadi kanabagi mohot mangjabani heli Dr. Divendra Moirangthem Nganbarel nupisina akanba chemical singjawriba vaginal washing nungtigi sinabana maram moiraga laina makal kaya pokalangnabagi maram oiri nupiya yambanasu masagi haksal kidamak khanduna vaginal wash sinabagi sangyamna wangli Feminine was higher as Ukang Pasanil was as a Sinabana Pinongi Casing Lunana Tangani Abagi Tazabaga Luinana Miamna Pama Sinabani Jenitan Yagi Mapan Tangpada Ladiva Haxangi Saruking saying that some talk Nabagidamak Bazinal was a sea Marwena Sinabani Bazinal was Sinabana Soga Libasingi Patanga Infangi City Ostanda gynecologist when a Tabakdoriba doctor Stingtam Dependra Nahai Luna Natamana Bagidamak Bazinal was Sinabada Akaibadi Late Makoina patient sing the prescribe to matam dasu matam sangna sinadana bakangali Miam nasu jariba makai vaginal washing asi sangla pada numit tarani rom dagi hena sinabigado Pingau zatba pinungi aksang kaya sida haga zabana sing basing jawrak pada makoina patient da sayul amagum basinana bakangali Yariba makai di patient na white rivado fagale hai bakang baga sinabada liapana fai Matam sangna vaginal wasasi nubisina sinabani hena atopa laina Magal sing pokali Finungi kaya asida aga zabadagi vaginal wash asi sinaraba matung dasu makadana fata ba yawrak padagi research na sing basing tawada pagalaba matung matam changna sinaba asinasu aga sanaba ki masa ko helagli Miyamna sapon sinaba kum khalaga nungtigi sinabada vaginal wash dadi akanba chemical kaya yawban haksang sokningai warakpani adomoinamak sinaba yaba chahi matangi oinadi nauriba sahi anirom da sorakbagi sinabada akaiba leite haiki Malim ko ina topa research kaya da fangdorak pagi matungin na so acidic oriva vagina gi pH balance dingthina thamna ba hona bada su sinari hariba vaginal wash asna vulva samtok pada sinabada di thoidong akai boide adaba vaginal wash na vagina gi saruk samtok pada di akai ba thogalli maramdi vagina da samtok pa yadaba afawa bacteria kya yauri bani yamna toina masi sinabada gi unsa gi oiba allergy singju thoganaba masa ko helli Masidana tana vaginal da laigadaba bacteria gi sang handarun infection thogalak pasu yai Sahi kaya andagi sinaba hoba yagani haiba chap chabasu leite adubo nupiya yambana thagi khongkhap lakba matamdagi sinaba thengnari chemical jawba vaginal washing sinadana matau karamna lunana thamgani haibagi matangda office on women's health trusted source gi matugina haribadi yarima maka hena nuaidaba laina gomba lakdrabadi vaginal wash sinabagi mahutta Masagi wena mahusagi ubamongda sangdok seribatu dagi hena phaba leide Nuai dabal erakpada akhang ahi natragana medical expert tanhatana kaithel dagi leiraga heda sinnabada akawa hena thogan gani Yariba makai sapon gi saruk yawdaba singna sambana fai Kumjan lisingani taraga nipanda Canada gi Ontario da liba University of Gulf da sataki research amagi matungina gel sanitizer sinnabana yes infection thogan bagi sagwang khalali haiba khangbangam ki Bacterial infection thogalagna bagi changjo saruk kulom hengalali haiba yauri Chemical jawbo polam sing sinabagi mahutta nupi sing isam champa mongda genital hygiene gi damak section thawang lokat payai khodamoina taru tanan ba langjam gi phi set pa genital yet spray na tagana powder gumba sinadaba lumbu lumbu saba asam bi sing na samthokwa masung masi oiba sinjak sing chabani miyam nasu yarima makai ketel da fangliba vaginal washing hekta mak sinabagi wakhalasi hongdokpa changli Nuai dabal iba kudimakta akhang hai tana hudrabadi haksang di hena amang bo helagani Makatarakba paugda koki militant sinna kapsilakba bom pokayan gre ngarang numitang warampung mga makarum tarakpada Bishnupur distriki laibram dalaiba midai khol ngak pasingi bunker tapna koki militant sinna kapsilaki ba bom singi manung dagi ama bunker dagi meter samarom lapna laiba mafam hamada pokaydana daraga lerambadagi ngasi ayo poliski bom expert singna mi sogaldana pokayan gre hairi Pokaydana leramki bom adu rocket powerful grenade RPG ki mapanggal kallaba bom ni hairi Panbaja badi ngarang nung til dagi hawratuna numidang waram pawada kogi militant sina laimram maning sing da laiba midai khul sing tamna nongmai amadi bom sing kap sindra landara ki pamafam sing asibo ngak selak liba khunja sing ki maikai dagi su handuna nakal ani ki marakda khothokna ki bani adumo oinamak mioi amatagi sokbagi pawdi leiki da hairi edi amadi khul ngak pasing ki angang sing da khudong jaba biragani Impal Public Air Secondary School RPS Kanjipona Aramai Tengkol amadi khulngak pasing angang singda akhanaba khotong cha pasing piragani ana school asigi
प्रिंसिपल कुदेक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल अदुना मखा ताकिबदा स्टेट असदा थोकलिबा लान असिन मरम ओरगा खुलंगाक्लिबा सिंह अमदी अरामबाई बेंगोल की इमुंग मनुंग थेंगनरिबा अवाबदा खरादा वरबसु मतेंग पांगबा अमदी पुंगनिंग थवदुनि कायखुमना बोतपो ओइना चलिबा एकाडेमिक सेशन 2024 की मही तंबदा अरामबाई बेंगोल अमदी खुलंगाकपसिंग अंगांगसिंग IPS काजीपुर तमलीबसिंग अमदी सेशन असिगी नौना तमलकदबा अंगांगसिंगदा खनबा खुदोंग चाबसिंग पीरगनी मरमद थोकलिबा लान असिदा खुलंगाक्लिबसिंग अमदी अरामबाई बेंगोल की अंगांगसिंग खुल अमदी बोर्डिंग असिदा मिंगजनबा मतमदा इमुंग मनुंग अदुगी खुलंगाक्लिबा मियोय अदुगी अंगांगसिंगनी हाइबगी सपोर्ट डॉक्यूमेंट अमा यूनिट अंदरगना क्लब ना वेरीफाई तौरगा टेस्ट तौरबा सेन अंदरगना लाल की फिजोल सेटपगी मामी ओरबसो पिसिलकनबा चेरोल असिना खंगलगली मोरियदा मथौ तौरिबा स्टेट फोर्स न मियामदा वारौरे मणिपुर की बॉर्डर टाउन ओरिबा इरांग यामना कल्लिबा मोरियदा अथौ तौरिबा स्टेट फोर्स सिंग करम तौरी करम फिल्मदा लई आइबा नोंगमदा मणिपुर मियामना हंगलकदबदा मोरियदा मथौ तौरिबा स्टेट फोर्स न पेंदबा वाफम सिंग फोंदोरगली ममांग सही की मे अहम तक कुकीजना लांदारकपका लोइना युम क्या मई थाबदगी मोरेदा लेरिबा मैतैसिंग असि फावबा मफम असदा हलकदना तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंपसिंगदा संगजफम लौदुना लैरे इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा मथौ तौरिबा स्टेट फोर्स इन मणिपुर की अपुनबा सकदम काइबि यारोय अमदि नार्को कुकी टेररिस्टना लांदारकपा अमदि युम मई थाबदगी लांजेनरी खिबसिंग मोरेदा अमुक हना हलकदुना महौसागोम तंगदु लैताना खुंदा लैताना मैतैगी लनथोमसिंग ngaksenbaga loinana yeknabasinga hanba leitana lantheng chathari koki khulai baibasinga akanba lanpham kyada lanthengnaring charakdaso tambak lamgi isin inausingna phone call kya tawbirakpada manipur border town moreda asigumba phibam amba leire haina pawdom khibaga loinana yeknabasinga akanba baungda lanthengna khibani amuk thong khodong narakani haiba khangraba matamasida tambaki isil inausingnati asuk wana lanthengna state forcing bo hangbirakdaba स्टेट फोर्स की लेंगाना तलब पीदुना अमदी रेशन पीदुना मथौ तौंदुना थमलिबनी हाइना लौरिबा स्टेट फोर्स की पर्सन सिंबु नोमदा फावबा पंगल थौना हाफिदुना अमदी मियाम की थौजाल पीबीदुना थागर वाई अमदा फावबा थमलकदबगा लोइनना इमा लेबाक मणिपुर नुंसीबसी मोरेदा मथौ तौदुना लेरिबा मणिपुर स्टेट फोर्स सिंगदी नदबरा हाइना पेंदबा थमलकले स्टेट फोर्सेस सिंग की मरकता इमा लेबाक की दमक थवाई कटग्रबा सिंग अदोगी दमक इगी लमन इना सिंगनी मणिपुर के अथौबा सिंग लमन खुंबल लोइद्री इमा लेबा की दमक मखातन येकनाबसिंग हनबा लेदना लानथिंगनगीगनी आना सोफोंदोरगले अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमकपो अमक हन्ना थागजरी।